na septe bung som le sagi Thessalonica khwa a Paul Amphipolis khwa le Apollonia khwa tonin Thessalonica khwa atungta wa huai a Judate synagogue a om hi Paul ai adan ngei na bang in akiang wa alut sabat ni thum ve lai siang tho a kipan in tel tak in asut pi hi Chris in gim thuak ding him a hi dan le mi sila ka kipan a thonon ding a hi dan a hil chian in a hi lang zel hi hiai Jesu a thu ka hon hil ama Chris a hi chi in again belap hi huchi in alakwa khen khat in aging ta wa pathian lim sak Greek mi pi tam pi tak le numei makai tam pi to Paul le Silas akithwa pi ta u hi hima le ging ta lo zu da ten a haza wa dormun a migilo thada kwate hiam akiang wa aton pi wa mi pi samkhom in khopum pi atok boy wa Jason in alu wa vantang kianga pi hiak atum uhi amau amu lo takun Jason le unaw dang kwate hiam khot heutu te kyang akai lut wa akiko wa khovel tok boy a lumlet te hiaya ahong u Jason in ana zintun a hiai mi ten kaiser vai hom na kal in kumpi pa dang khat amin Jesu a om achi uhi huan mi pi le khot heutu ten huai thu aza kun abuai ta uhi Jason le midang te tat hiang na ding bang hiam ala wa amau tu akha ta uhi Beria khwa Paul huan unaw ten azan zan in Beria a Paul le Silas apai sak pa wa huai lai avatun un Juda synagogue alut uhi huai mi te Thessalonica khote sang in ana hoizo huchi in lungsim kipak takin thu apomwa athugenu adiglo theina ding in niting in lai siang tho azong zel uhi huchi in huai te mi tampi in aging tata wa Greek nume za ta khwai le pasal te leng tampi ma in aging tata uhi hima le Thessalonica zutaten Paul le Beria a pathian thu again chi azak takun huai a leng awa ho wa mi pi te han thonin a hi buai non uhi huchi in unaw ten tuipi tan a pai ding in Paul asol hia wa Silas le Timothy bel huai a om tadi uhi Paul pi tu ten a then khwa tan in apiwa Silas le Timothy kin takin akyanga ahong pai ding thupiak to apai kik ta uhi ethen khwa a Paul huan Paul in ethen a amau ana ngak lai in huai khwa milim te a dim huai khwa milim te a dim in amua alung tang in na asama ama hi huchi in synagogue azurate le pathian lim sakte a ho limpi zel a dormuna leng huai a peuma te to niteng in aki ho lim zel hi huan epikuria mi stoic mi laka mi pil kwate hiam in le eleng ama ahong ki selfi uhi huai mi kamtam in bang a hia gen tu achiwa a hianin Jesu thu le thu non thonon na thu again zakin gamdang pathian te thu gen pa a hi to ke achi uhi ama alen wa Areopagus apiwa akyanga hiai sin sakna thak nagien gen nahon thei sak theidiam thil lamdang bang hiam nabil wa nahon tun ahi nabil kabil wa nahon tun ahi huchi in hiai thil omdan thei ka ut u achiu hi athen khomi teng huai ami khwal te to aman pe wale thu thak phot gen hiam ngai heding in ahunte u azang zel uhi Areopagus Paul thugen huchin Areopagus lai taka Paul adinga no ethen mi te o bangkim sabiak lim sangmi na hi u chi ka thei hi kawak kom nabayak na te u ka et lai in mai tam khat atunga theilo pathian ading chi kigel kamu hi ahi huchi in theilo nabiyaku huai thu kahon hil ahi zo hi achi hi pathian khovel le asunga thil teng siampa le van to pa ahi ziakin khut lam in pe om ke hi thil tasam bang in mi hing khut na sepsak in leng om ke ama bang kim kyanga hin na ha na le
thil teng teng pe pa a hi zo huan leitung makai ting a om ding in bul mun khat vek in nam chi asiam a amau a ding in hunbi ase saka te na ding gamgi a khun sakhi aman a hon gamlat keima le mi teng teng in pathian a zon wa amai wa amu te te na ding wa alem gel a hi no mau la phua siam kwa te hiam in leng eite leng aswan te I hi u chi a gen bang un ama awang in ihing in itang in I omu hi itang in yom hi huchi in pathian swan te I hi nung pathian zo dangka ing hiam dangka hiam swan hiam mi hing khut siam le suk tua sek te bang a hi chi iging ta ding u a hi ke huchi in pathian in I thei lo hun lai khong a ki thei mo bola hima le tun a zo gam chi a mi teng teng ki sik ding thu apeta pathian in ami se zang a dikna a khovel vai a hom ni ding achiam ziakin ami se tung thu ama mi si la ka kipan akai tho in mi teng teng kyanga a thei sakta hi achi hi huan mi si tho non na thu azak tak un a hian in anu isan wa a hian in hiai thu na kyanga nanga kangai henon ding u achi u hi huchi in pol tu ala kwa kipan apota hi hima le mi kwa te hiam ama lama apang tin tenwa aging tata wa huaite laka hian khat Areopagus mi Dionysius le numei khat min Damaris le akyangwa midang to ahi uhi